sıppesi Ronişti falan kesi Az bir gün heme kesi Davu dünya, davu dünya, davu dünya peyhesi Keynemu emu emu Netbane nome bu Yelto sarkıra bebo Selki pekto sarde bu Emu emay miro Ünbür arazı de hiro Yaru da sayı zero Keyna yaydı, keyna yaydı Keyna yaydı, keyna yaydı Keyna yaydı, keyna yaydı Keyna yaydı, afero Emu, emu, emu emay miro Ünbür arazı de hiro Yaru da sayı zero Keyna yaydı, kenziro Yaru da sayı zero Keyna yaydı, keyna yaydı Keyna yaydı, kenziro Keyna yaydı, keyna yaydı Keyna yaydı, kafiro Selki peka pironde Dukonde haştilonde Cigara ingiştonde Soğlu sırha, soğlu sırha, soğlu sırha lingonde Erê gelo em dişênj bû peyva muzîkê ravekirinekê dirist û bêkê masî bikin, gelek zor e bes ka em azmûn bikin. Müzik wek parçeyeke hunera şaristanî ye, formkirin û ahengîkirina dengên siruştî ye. Bêguman ji bo danasîna vê hunerê ev ravekirin gelek kêm e, çunku ev huner ji destpêkê heta evrûke her mezintirin hîmê hunera şaristaniyê bûye. Çawa li ser zemînê cîhanê ziman û çandên cuda afirî bin, müzik jî ji alî form, şêwaz, hest û gelek taybetiyên dî bi rengên cuda afiriye. Pekto sarde bu Emu emay miro Ünbür arazı de hiro Yaru da sayı zero Keyna yaydı, keyna yaydı Keyna yaydı, kenziro Keyna yaydı, keyna yaydı Keyna yaydı, kafiro Emu, emu, emu emay miro Ünbür arazı de hiro Yaru da sayı zero Keyna yaydı, kenziro Yaru da sayı zero Keyna yaydı, kafiro Emu, emu, emu emay miro Ünbür arazı de hiro Yaru da sayı zero Keyna yaydı, kenziro Yaru da sayı zero Keyna yaydı, keyna yaydı Keyna yaydı, kenziro Keyna yaydı, keyna yaydı Keyna yaydı, kafiro Suçuyu dilimin gammu derde Li gel xebatên parastin û geşedana berhemên muzîka klasîk akord, hewlên muzîkên teşe rojavayî an jî teşe sentezî jî di van destesalên dumahiyê de zêdetir bûn û roj bi roj pîçek dî zêdetir dibin. Yek ji kesên ku di nav hewldanekê bi vî rengî de ye jî Mehmet Akbaş e. Akbaş bi qam û rûyê xwe pêtir bişibe akterên sînemayê jî em ê di vê rêwîtiya muzîkê de bi cenabê wî re li ser muzîk, serpêhatiya wî ya muzîkê û serkeftinên wî yên pêkanîn û beşdarbûna organîzasyonên navnetewî bipeyvin. Bêguman weke taybetiyeke bernameya me, em ê performansa wî ya zindî jî bi pêk ve temaşe bikin. Şadiya bite tam sare Vekî siyaser abiye Şadiya bite tam sare Vekî siyaser abiye
لی وک جه هر کسی و دیاره دما موزیکجنک د ناف کولان استقلال د دمشه جاران به حمد خو خلجم موزیکجنن کولان رونشت دبینه وکی خویا دکه مجی خو نگرد و ام هندکی بون میوان وان موزیکجنن شیرین پشتی بزینا ترجین تقد کش آخر ام گشتین هولا پروای اکباش به همی کاریزمای خوال پیشبری میه جبوین کو هشتا محمد اکباش ناس نکن ام بکرتی بیجین اکباش د سال 1974 ده لپیرانا نافچه آمده هاتیه دنه د سال 1998 ده پشتی الافیون باجار ترکیه ایزانگی خواه خلاص دکت در باس استانبول دبید و ناوند چاند مزوپوتامیای ده کوما ونگ سودری ده جه دگیرید پشتی 2005 به بلاوبونا ونگ سودری را اکباش بره خودت آلمانیا و الویدره یکم آلبوم خواه پیاد دردخ امی خبر دنه کولانا نه امی بکرمانجی بپرسیم و اکباش بزازاکی برسل بده بهاتنا تا ام کیف خوشی پر سربلندن جی جبرکو کسک وکیت و سترانت کردی سترانت کرمانچکی وکیت زازاکی خوب تجی کریه ام نهال گلته به صحبتا کو موزیکا زازاکی یا کرمانچکی یا گلک زمانه جمعی باخوین ام گلک کیف خوشین بسیارا من یکم محمد اکباش کیه و جیانا و چاویه ام وی پرسیش تا بکن همه که خوش من تجی برسیدی وش وارده یا از جوك از خزونو يعني وقتك از هما خج وز زاروكو متن واشنك از ديرو واج كلامو واج سترامبيجي بو آي روج حتى ايرتم خيال من مجيان ده خورا وشي ده خورا نوا صاريو چي واشت مواشت که از من بو سر نوایون را پی هن يعني ناسنامه كردي زون كردي غيرا از حشر بيو يوم مناسبات ما بترابي مدرس بيكارد مزنگ صدر ريرا ما گوراكسي سماد موزيك زازاكي سر بروجي وبيج عالم بيج ونگی سودری گروپ ایمانا ورنیا سر دهمزار یو دیزدی ما آلبوم خونو Metin Kemal Kahraman'ın reyra yeni prodüktörü kar, mayın reyra vet, numay vair be. Albüm dispora ma rengi zon zazaki artihet, yani o panoramik yo albümü be. Hem formu müzikte zazaki, hem tek zazaki dev yani devek Dersim, Piran, Sivas, Varto, Acayun bin ma pir artihet yo. Yani rengi zazaki pir omeyto esa yo proje ku asıl hemen ki zavasa proje çiniyor. Tu bedevi tu naziki Leyla Leyla Keça kurda çıkasrındi Leyla Leyla Tu bedevi tu naziki Leyla Leyla Kıza kurda çıkasrındi Leyla 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 yani tamamı zazaki bir avust helbest tüm an kurmançki nabda bu anı Ne kurmancı tıvan ne? Yani tene zazaki nabda Ne tane zazaki bir pir rengi zazaki bir ay albüm mavet tarafı grup reyla ma festivalon ve cay ma proje sobnes proje sema elektronik proje ma vraj Erdem Elvacıoğlu rere ma elektronik zaza projekt ard meydan maşi festivalon day proje xo cena hatta dımzar peyni dımzar çar dımzar ponj ezin cadı bu grup reyla ma xebetay vengi sodur reyla trapez şu Almanya böyle dizmi dest bekar kariyer konu solo sert mixabat dest bekar
مواشن كورا متورا وا يعني استم مواشن كاز ديرو واج كلامو واجو ان خيال ما از دمشيو مخيال تعقيب كارشيو اوروبا ديجا ويرادز ما Avrupa şu kabul dergah ekdi yani diyana müzikata da diyana ta xada ciya şahsi da ji az bejim gelek tişten green pır baş bute ina yani dergah Avrupa vakti ku bute ve bi az merak kem o dere müzikata galeriya azazaki ya kurmaçki o وكي موسيقى جدا وكي بلوز جاز وكي الكترونيك كلك موسيقى عزيز جهات جيتال ودر الناس كيف اجرت تشوا كونتاك الجالما موسيقى جيرو موسيقى خويا جاليري ويا ودر تشوا جمهف يعني ميوزك يو مفتش مافوني يعني محتف مافوني يو مفتك يعني برني كانوا كتشينو يعني هر بر ميوزك يو زونو انترناسيونال وخرا Asemet mavac yani zonu müzik mi arti het müzisyenlik Avrupa yani xore halak hayal de to fikir de müzikalite to yani tizav lokal nebse şimdi herkes rayra bir tihat projeyi biraz müzik biraz Asemet weyred yani mir zor ne bir hatip hemetçi Leyla Leyla bahare dili min zare zare Leyla Leyla bahare dili min zare zare Leyla Leyla ibare hevyateme devere Leyla Leyla bahare bendateme devere Leyla Leyla ibare hevyateme devere Leyla Leyla bahare bendateme devere هف پیوینا ما گلک خوش دومه و از پر کیف خوشم محمد آقواجی کیف خوش دیاره یعنی بومن حساده بس که ام هندک بحثا کارو بارن هنرمندی بکن هرچند پتر سترانین می بزاراوای زازاکی بنج آقواش بزاراواین کرمانجی و سورانی حتی بزمان فارسی و ترکی جستران دستره ومسانی جوانی دل پاکی hiç nazani بوچی خطای من چیه بخوا گناه نیه Akbaş digel hunermendên giranbuha Taracav haniyo hindek hunermendên dijî xebatên hevparkiriye û organizasyonên konsertan pêk haniye. Ev xebatên wisa di muzika Kurdî de ji kêm nûmuneyên xebatên hevparin. Konsert nêzik dibît û li vê derê prova berdewam dikin. Ka em guh bidin Mehmet Akbaş. سجارم و تم ناوت اتر بسو پیناوت Orkestra xurt û stran xweşin. Destê mirovjêna belê sohbeta me jî xweş e û em berdewam dikin. Me behsa çûna Mehmet Akbaş a Ewropaya an ku Almanya kiribû. Akbaş ji bo debara jiyana xwe neçar dimîne û di karên dûrî muzîkê de dixebite. Lê dîsa jî ji muzîkê dûr namîne. Li vê parzemîna herî pêşketî bi nasîn û pratîzekirina teşe û cureyên nû yên muzîkê re feraset û nêzîkahiya Akbaş jî dest bi guherinekê diket. Newayên ku ji zarokatiya xwe ve di bîrdanka xwe de hewan dibûn bi şêweyên nû ji nû ve teşe girtibû. Bêguman vêyekê ji muzîka Kurdî re jî derî li asûyên berfirehtir vekiribû. Bi dengê xwe baz, şiroveya xwe ya cuda û amûrên li van taybetiyan Guncayê, Mehmet Akbaş di muzîka Kurdî de êdî dengekî taybet e. بنت الشلبية عيون اللوزية حبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا حبك من قلبي يا قلبي انتي عينيا بتطل بتروح والقلب مجروح ايام عالبال بتعن وبتروح ايام عالبال بتعن وبتروح Peki Mehmet. Yani rastlıca akıftın direç divitin hem gelek tiştaj divin bejin ya eğer bu du kurturun üstünde ve eğer runu sohbet gelek tiştaj biken yani sohbet evet ketvat bejin.
بس حسيم بپرسم تو دما بیم موزیکی دکی او هوالین موزیکجان تو چوا برهف دکی چوا کم دکی وان هوالین کو لگلته پرفورمانس دا درد کبن کنسرا ام فستیوالا الاوروپا و الودر ترکیه کردستان تکلی چوا چید بیتون؟ Mek nevadis dest pêker li Ewropa di konserve yani onbaz vî şinasî vî hin mir tavsiye kerd çend müzisyen û pêşê çend konsero sonra yani müzisyen şî û meymaye min şinasna gure mir rahat yani müzik mir ay tekli ay onbazê xureyre ait yani müzik reyre olmayı yani çend zav konser yani çend zav ifade kerdi Nasar mirdim yine nor dormarayım müzisyen zafi. Da hawilim mina ziyaretine vesile silimi bedevana ve aşiri bedevana ve aşiri silimi لگل کیجان دویت بکر ام بپرسن کیجان هنرمندا دویت چی بو؟ Yani albümde koydum ve kura piyade mi Suzan Deynim rayra Suzan Deynim rayra İran raya yo hem hünermende performansu vokalista fakat internasyonal yo müzisyen yani experimental müzik birazdan avasar yani çiğ zav portfolyoya herav yani göre biz ya mir yok idolüydü yani. Aslında ben azman yani müzik dünya dena dünya çiğuk bir imkan çino. Her şey ki eğer hayal bikse kişinin kudest yani şehret değil. Bazı makdes speaker ve Erdem Helvacı olur. Yüz yok kompozitör elektronik ve internasyonal yok müzisyen okura. Mir reyra des speaker albüm konu piya mama biraz. Kura piya de albüm mati tirayla vecal. معناه فيها صورة بهفرايا و مردم روا از وازن سوزان دیم داره یو دویت بیاد که حتما ونگیازن آلبوم خود وازنو ما دیر آرانجه همه چی کرد مایار ارشاوتی جنک سلاوش بیاشی ونگمه خورا کردوز شناسنه پول ما دیا یوات یعنی چیو کرده است yani دایکا سوزان دیم کرده fakat ya kültürü Farsi reyra pilbiya dansonu yani govende kurduz ona çünkü branşesi dans modern dansu vokalist yani performans hünermende performans sazı bedevana ve aşiri bedevana ve aşiri bedevana ve aşiri تایبەتیەکە مەحمەد ئاکباش و باڵا مرۆڤ دکەشینە ژێ پرۆفیلا و حەزکریên wî ye. Pêtir ciwan û navserên Kurdên ji Çîna navîn ku asteke başa entelektûelî de ne ji Mehmet Akbaş hez dikin wî dişopînin. Taybetiyên bi zaviyên vê girseya temaşevan kalîteya muzîka Akbaş jî misoger dike. Lewma mixabin em dizanîn ku li Bakur û metropolên Tirkiyeyê hejmara kesên ku girîngî didin kalîteya muzîkê kêm e. Ev yek bi serê xwe dibe sedema gelek arîşeyan. Encama her girîng a van arîşeyan ku em dikarin wekem arîşeya aboriyê û arîşeya peydanekirina guhdarên xwedî asteke baş a rûnakbîrî û afrîneriya hunermendan e. Ji ber ku di nav van arîşeyan de jî şiyaya hezkiriyên di vê astê de peyda bike, Mehmet Akbaş şayanî pesindayî ne ye çimku ev bi xwe serkeftineke mezin e. Li mekana ku wê konsert li bihêr te kirin hazirî hêdî xilas dibin. Ji neheve atmosfereke hunerî mekanê dagir kiriye. Nehec em performansa zindiya hunermendê Mehmet Akbaş, kemanjen Erdem Altınses û hevalên wan temaşe bikin. تو
چوی دل من غم و درده پایزا دل من به دنگ و ساره دل کد گوتن من رهواله خوازی تبد تحچه هات سره ای بشوارون یا سینا من بیتم من به حالم ای تو رنگی ای یا جانا من به تحصیری کمینم کانی عشق من بیت سرابه کانی عشق من بیت خراب کانی عشق من بیت سرابه کانی عشق من بیت خراب شادیا بیت تن سر وکی سیا سرابه شادیا بیت تن سر وکی سیا سرابه باتت زمانم تقی تیرانم بیت شکستی تاج غرورم باتت کنیم کنیا رونیه بیت مالا من خیر و خلیه ای بشوارون یا سینا من بیت من به حالم ای تو رنگی ای یا جانا من به تحصیل کمینم کانی عشق من بیت سرابه کانی عشق من بیت خراب کانی عشق من بیت سرابه کانی عشق من بیت سراب شادیا بیت تن سر وکی سیا سرابه شادیا بیت مهمت اکباش هنرمندک جبای نوژن موزیکا کردیه اکباش دوی کرت برنامه آمده لگل پرفورمانس که زندیا بدنگ آهنگ بحث سرپیهاتی خویا دست بکرنا موزیک گشدان و پسپوربون خو و خباتن هفپارین آستان آبنتویی گل گل موزیک جنن بیانی پیکانیه کر شادیا بیت تن سر وکی سیا سرابه 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 ام پر کیف خوش بون کنسرتک پر باش بون و ام به هاتناته استانبول یا کردستان پر کیف خوش بون پرفورمانسک پر باش بون عزیزی سپاس بوده و شوار به همش مرا راضی بو شما ایرومه و تشما قوت داما شما هیز داما از کردستان 24 قنال 24 کردستان جذاب سپاس کنو و شوار به شکر شما استی شما قدر و قیمت دون هنرمندون دخو هر تم هبین سپاس بوده تو خیر شوار وجی شاهی محبتی بشینم سر جمعتی سر رقمی بلبیسم دو ساموری راموسم وجی شاهی محبتی بشینم سر جمعتی بشینم سر جمعتی بشینم سر جمعتی بشینم سر جمعتی